Lengon the Vipat, Mayamna, Adunga so is Sumaga, Sanifanga, Taragamapan, Tagada, so Amaga, the Sumaga Sanifan Kundataru Koba, Sahitaret Kuntakumatanda, Matamatuki, any to Narasingana, Hai Bapatasi, Len under the Sitpanga Magadi, Tanganga Magadi, Imaleva Manipurase, Awagi Makutagi, a question show the Kandangare, at the Kalimba. Part as in lane, one of the sitcom Tamsida, part she was sick on Brigade. Imaleba Manipur, Awagi Makutagi, a quite Amana Kananga Maroi, Sri Govindan Sandi Dre. Adwa, Tambaka Magadi, Sri Govindan Sandi, Ramatunga, a quite Suchoy, Awagi Makutagi Manipur, Imaleba Manipur, Suchoy, Liveret, or Mangani Havagi, Asiapa, Magi Philip, Amgalwin and Sitiba, they want to be fought. However, they want to be fought. Asi Lemon Park Protection and the Preservation Committee, Kasar Assam, Amadi, Atum Singilikam Tibaluk, Manipur, Haiba, Look Anisina Kanyamna, one Sanjin Zalakan city, they want to be fought as a Ikuta, Equida, Tungi Milo, the Masak Naiba Dumlaba, Puari, Akiasik, wherever. Namdam Amoy, Amoy, Sinanam Nabagi Tanzado, Mang the Tadon Lady. I was soon about Lemon the Vipat Protection and Preservation Committee, Kasar Assamgi President, Yosa Visit Mang Election Day. Lemon the Vipat Protection and the Preservation Committee, Kasar Assamgi, Rio Singa, Peggy, Taway Singa, Peggy, October Singilam, Lupi, Manipurgi. Pawai Singa koi pau puna jara matunga masih chief guest pada election biba mingwai na Panjarapada Sri Toksom Saityabrata Singh, Honorable Speaker Manipur Legislative Assembly sigai koi Tuai tok mana koi lemmer MB Indu Prabhagi mitam si hanggokpa nakum hanggokpa lembi matamda lemon bi part sida utang lengsu birakanda lemon bi part kan matamda over diet lobby on hailakanda asokki mate akoida Kari wo hai kan dagi hai na yang nati sanjay rakanda Honorable Speaker na sanjay bo ai koi dagi hai na apna request ko dagi bo ai koi dagi hai na Honorable Speaker na thawai yogi rakanda ai suchoi choi da lemon bi part sabkani lemon bi part Protection and the Preservation Committee ki kangu ko pong biro ana hai ko dagi ai koi pong jati ngarang makso ai koi Honorable Speaker singarang infal dagi hedo baga lemon bi part lembi re harakanda Lemon Park Protection and the Preservation Committee ki thopuri chinga amadi ekoi koiren kungi halaman maisa ayang ekoi thamin rakanda Lemon Park se masi ekoi suchoi shoidana convener si maduda issue asaw dai nobody have gi rang Lemon Park maktada do nursing gi to maktada amadi koiren kungi halaman singi makonda Honorable Speaker da ekoi nakonsina taza hui ekoi yawo function da highly grammar masana ekoi hana mangu na Lemon Park Protection and the Preservation Committee makidagi Honorable Speaker da ekoi masak ngaiba khudol pot amakpi na bagi ekoi thorangje haiba khudol pot ado masi Honorable Speaker da sinanabgi amna puming siningai roiba tanja dumi amdagi logjage haiba khudol pot asi Lemon Park Protection and the Preservation Committee makidagi Azad Biswajit Amadi, Lemon Park Protection and Preservation Committee, collecting is the Lenkat period. Harakanda, Hodol Sima, Honorable Speaker, the Ikun of Pusin, the Vidamaka, Azad Biswajit, Lenkat period of Oxenary. Mayam Isha-Shagi, ahu ko ba ang utang? Kubi na ba dito dire? Harachari, Lemon Park Protection and Preservation Committee, Kasar Assamgi Thoguroi Singh, Barakshida, ekoi Lemon Park Protection and the Preservation Committee ki Thoguroi Singh na ekoi da telephone ki kuthang da ekoi da wari sanajaba matamda Karigumba Honorable Speaker Sina Hariba Lemmer MB Indu Prabhagi Maikum Hango Palebi Akamatamda Lemon Park
लेंसिन बिबिगी असिगुमलबा तांजामे कुबसिदा अखोना तमजगदलिबा खुदो पोरसे कोई ऑनरेबल स्पीकर होगी मैडम सी लेंबी रखतारगदी अखोई मैडम की सु अखोई असम खुदो पोचे सिंजल लांगजरी आइबा पोचे हरप कांदा अखोई अखोना अतोबसिंगी लम तिबलुकी पबुरे सिंना अखोई ऑनरेबल स्पीकर दा माइटोबना कसागी इसनाव सुना सुमाइना खंबिरई अदो मैडम से लेंबी गजा हाइना हंगमतमदा ऑनरेबल स्पीकर ना कोई मैडम से लेंबी रखनी हाइबगी असेप थाजबदो थंबिरकदगी कोई सोमदा पाउसे हाइजेथि अदुगो मैतैगी सनबीदा कोई मणिपुरदा कोई नमना कुंदारिबा मणिपुरी जाति की अमदी मरोइना मैतै जाति की मैतैगी वेदा एप्रिल की तांग 13 सजिबु चराव बाहाइबसे युंगु रेबी कोइरिबा अमगी सुक्की मतिक दकालिबा सुक्की मतिक युंगु रेबी अमगी चौक दायित्व दो लौदब यादब ngarang से एप्रिल की 14 और मरना मैडम से देनपगी खुलुम सादबसे सत्यम सनिंग यदुगो चराव बनम मन बरगा युंगु रेबी अमगी दायित्व दो लौदब यादब मन बरगा लेंबी रचगसु कोई ऑनरेबल स्पीकर की कुथांगा लेमोदबी पा प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन कमिटी की औजार विशेष भाई अमकन खत पिरपताए मैडम दा अपना कुदो तमजगनी हाइदना औरंगजेब बादुगम नबा कुदो को अदुसु अकोई ऑनरेबल स्पीकर की थांगा मैडम योगिनवा कोई कुदो को दो हसी नबी नबी निक्सिंग जरे दुआ यस यामदा मुचिबा मेकम ने कोई इबेमा पद्मिनी कोइरेनगी कोई हानगी प्रधान ने ऑनरेबल प्रधान ने और हजिक्सु लाखबर इलेक्शन असिदसु सुचोई सोइना कागदबा बादुगम पद्मिनी लेकर दिवसी अदुगा अपना ऑनरेबल स्पीकर की मैडम की मफम देखना ऑनरेबल स्पीकर की कुतांग तमजगदब खुदो लदो कोई बेमा पद्मिनी ना ऑनरेबल स्पीकर दो कुछ नबी नबी निक्सिंग करे मैम पुनमक ngasai aina sidagi loina uzawam matamda khubak se khuba matamda khubak khudo be kara yawa ba yaragadi handak ki khubak sidi indiri ba halaman barumapang imaibel isal ise punamak pambam langdagi lekhat pirakanda isagi khubak punamak kubi nabagi tanzaduni ai lojarte ngasi aikhoi ki puari ga sagon na ba dum laba लेंगोन तभी पाठ इबुदम नरसिंहना फिरे अमबा लोइना हाइबा पाचे सिलम जगदी ngasi मणिपुर अवागी लोइलम मखादा दुमक लेरबसु याय हाइबा लेंगोन भी पाठ सिना अखोगी निंगतम इहोगी अदुम लबा यामना थोना हाकिबा दुमबा लेंगोन भी पाठ से ngasi लेंजिम दिरिबा ngasi चीफ गेस्ट बिरिबा ऑनरेबल स्पीकर श्री टोक्योम साइजबटा सिंगागी लमजी मखादा कोई मणिपुर की लेरिबा मिपुम खुदिम कलोना बनी कसाल लंदन लेरिबा हल मनी माइबे पुनम कलोना ऑनरेबल स्पीकर की अचौ लमजिंग नपा मखादा सुचोई सोजना लेंगन भी पास से अपने कनबंग नमलगनी अथवा तुमगी मेयर सिनबंग नमलगनी हमम लांगगी लेकर पेड़ खबा पुनम भारत रे साइसागी फॉर्म नाम लेक्शन देसे